Riječ je o osmoj trci na 10 km koja je rekreativnog karaktera i ona se tradicionalno održava već godinama ovdje na Gorici u organizaciji Triatlon kluba Podgorica i sportsko-rekreativnog društva Ekomen. Četiri, sad! I počela je osma Voli Podgorička desetka, najljepši događaj u Podgorici danas. Rekreativna trka na 10 km na najljepšem mjestu u našem gradu. Miljan Gas, trenala videće na obali rekord. Molim nas veliki aplauz za apsolutnog pobjednika osme Podgoričke desetke, Miljan Kukuličić. I evo naše pobjednice Dijana Stanišić.